ବୁଲୁ ଆଜି କଣ ଖାଇବୁ? ଆଜି କଣ ବନେଇବି? ଆଜି ତ ମାଛ ଆସିଛି, ମାଛର ଗୋଟେ କଣ ବନେଇଦବା ଆଉ। ମାଛରେ ଟିକେ ଚପ୍ ବନଉନି? ଠିକ ଅଛି। हाय गो सुना हाय गो टिके सुना हाय गो टिके सुना हाय गो टिके सुना हाय गो टिके सुना हाय गो सुना तुमको देखे करी हाय हाय रे सुंदरी ए मोर सुंदरी हाय गो सुना तुमर ठाने रहे मोर माना। ବୁଲୁ ନେ ଖାଇକା କେମିତି ହେଇଛି?